Jehovah. Hy is Jehovah. Jehovah Nissi. Hy is jou banner, hy is jou healer, hy is alles vir jou. Is hy? Is hy? Is hy deel van jou lewe? Is hy die ene wat jou rigting aanwys oor besluite in jou lewe? Of besluit jy, do you first decide and then you later you want God to okay your decision? No. Doesn't work like that. And what do? We make God second. Ons lewe, ons besluit en dan sê, okay God, kom gou hierso, die enige verklaring, kom sterk hierso, teken. Then there's no answer from God. Jy's aan die brand vir die Here. You're on fire for God. And then God sends somebody across your way. Hoor wat ek volgens vir julle sê. Jy is aan die brand vir die Here. Jy weet die waarheid. Maar dan kom daar iemand oor jou pad en dan dink jy, you think that is from God. And then you will go and live in sin. You will go and live in sin. Jy sal goed gaan doen wat verkeerd is in oor. Because you think God sent that person over. Ek het 'n predikant vriend. Hy het sy vrou geskei omdat hy dink die Here het vir hom 'n ander vrou gegee. Sê vir my hier waar staan dit? He justified that because he said God gave him a new wife that thinks like he thinks. No, my friend, you don't think like God thinks. En jy wat doen die Here? Hy vat haar weg. Vat haar weg. Vat haar weg. Because it wasn't God's plan. God is not a man that he can lie. Hy kan nie vir my een plek sê, jy moet, don't be fornicator. Leave the orders. Leave this. En dan sê hy vir my ander plek is okay nie. No. And that's what we do. Kom ons sing hy liedjie daar so, oorwinningslied. Because if you've met Christ, en miskien het jy die Here ontmoet, en miskien in jou jare, miskien maybe you following Christ for 20 years. Somewhere in your life, there's a bottom, there's a darkness. Dan sê die Here, nou is die tyd. Nou is die tyd. Ek met die manne praat, was like a girl. Dan sê ons die girl, kom bly by ons man, kom bly by my, kom trek by my, ons gaan ons terug. Lekker. Maar nie my sê dit, jy is groot mense hier. Die wat kyk, we all grown-ups. Nee? And then you live together as man and wife. You know what you do? Fornicate. You see? As a man, a girl like, I'm caught here. And you don't move in together until the day you say, I do. That's what the Bible says. Gaan lees wat sê van Genesis geskryf. I do. As jy vandag saam met 'n man is, ek praat met die jong meisies hier so, en die mense wat my kyk op daai TV. En jy bly saam met 'n man, en you're a Christian, you say by the blood. Dan vertel jy vir hy man, hey, vat jou tas, en jou onderbroek, en jou skoene, and get out. And you come back when you're ready. Otherwise, I'll find somebody that God will give me. It's a bit tough, man. Let me tell you something. Hell is tough. En as jy hier gekom het vanoggend en jy wil hierdie woord is ek jammer vir jou want jy gaan dit. You can hear it, mama. Because that's what's written here. Jesus says, I come back for a pure bride. Heaven is holy. God is holy. You cannot allow one black little spot in his heaven. It will never happen. Good. Come on, sing the words. And if there's something in your life that you do not have victory over it, now, Jesus says, come now. Because you don't know what happened 5 minutes ago. One. You're awesome. Just 1 second. Luister beginning. Kom maar al bietjie saam met asem. Kom lekker. Kom. Hoor. Weet jy wat sê jy? Yahweh. It's the name of God. Because the living soul, the Spirit of God lives in breath. En die lewende asem in hom geblaas. And Adam became a living soul.
ons ook speel. Is die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, heilig Heer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skydding, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas maar synges klaar op kome, en kom dans vir God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, van sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Wie glo dit? Wie glo dit? Die Here sê, is dieselfde God van gister, vandag, en van ons toekoms. Niks gaan verander in sy woord. Hierdie boek is written woord, en die woord became flesh, en die vlees dwelt in hom, onder ons kom woon. En wat het die mens gedoen? Hy het vermoor het aan die kruis. Hy het nie geweet. Jy kan het weet nie. Zo mooi. Zo volgen die nachtmaal, ek wil met my saam met my stap. 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11, vers 23, vers 23, in 1 Korintiërs. Heilig is die nachtmaal. Hoe kom die nachtmaal? Hoe kom die nachtmaal? Hey, hoe kom die nachtmaal? Weet jy die nachtmaal mee? Die Here Jesus sê, hierdie is 'n nuwe. Hierdie is 'n nuwe testament. Hierdie is 'n nuwe agreement. Hierdie is 'n nuwe ding wat hy met ons wil hê. Hy sê in vers 23, for I have received of the Lord, which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, to break. In dieselfde nag wat hy verraai is deur Judas Iskariot, het hy geweet, maar hy het brood gevat en hy het dit gebreek. And we have given thanks. He is God the Son. En hy sê dankie vir die brood. Hy sê dankie vir die brood. Maar hy sê verder vir ons. He break it and said, take it. Vat eet, dit is my body, which is broken for you. In remembrance
of me, Jesus says, for he is God the Son. It's God the Son. In remembrance of me. Rather than say, man, also he took the cup. And he vat die beker. And when he had supped, saying, this cup, hoor mooi, is the New Testament. Voor ons begin het, I ask you, are you saved? Wat doen julle? Are you saved by the blood of Christ? Are you baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? And when that happened, did you change your life to follow Christ? Weet julle hoeveel mense drink op het doop? Kan nie maar babetjies nie, soek nie babetjies nie. En ek bid baie keer en ek sê, God forgive me. For I've baptized many people. But after baptism, they go back to the world. Ek sal die brand van 'n week of 'n maand of 6 of 'n jaar. Die dag kom ek op 'n foto af waar ons by 'n mannekamp was, waar ons by 'n plek staan en ek kyk na die gesigte. Kyk na die gesig. Op daai mannekamp het ek my hart vir Here gegee. En ek kyk na die gesigte. Kollegas wat saam met my geloop, bloedfamilie. And I think 15 years later, what happened to this? What happened to me? What happened to him? What happened to me? En ek gaan so leer video. En ek huil. En ek huil. En ek huil. En ek huil. The blood of Christ for the remittance of sin. In remembrance of me, Jesus says. Is jy vanoggend hier? En is jy seker? Is ek seker? Ek praat met myself. Jy kan afluister as jy wil. Fine, never mind. But the word of the Lord applies to every human being, 8 billion plus people on this earth. Dis wat die Bybel applies. Jy kan maar glo wat jy wil. In Israel, in Jerusalem, the city of David, kom daar 'n man na my toe. Hy is my vriend wat in die is. En he's of a different faith. En hy kom na ons en hy sê, hy loop met 'n kruis, en hy het 'n kruis. En hy sê vir ons, I want to ask you a question. Nou weet jy, hierdie is hostile, né? Dit is van 'n ander faith, ek het ons gesien, Here gee ons die storie. You Christians, you think you're the only ones who go to heaven. What about us? Those are baie response. You can see this hostile. Hierdie is die volkssterre. This is the instigator. You can see that God says to us, watch out. So what do you say? Wat sê julle? Twee manne. My vriend wat oorlede is, you know what, sir? It's not about wearing a cross and this and that. Everybody who doesn't have Jesus is going to hell. Yo. That guy staggered back in the kitchen. Want hy het dit nie verwag nie. Hy het gedink ons gaan hom aanval oor sy geloof. Nee, sê dit. Religion is not going to get you to heaven. The church is not going to get you to heaven. The pastor is not going to get you to heaven. Die dominee gaan jy nie daar kry nie. Jou vrou gaan jy nie daar kry nie. Jou kind wat gered is en die Here volg gaan jy nie daar kry nie. You have to follow Christ. En al sy kamerade hulle staan. Right from the back. You are going to have Christ. You are lost. Dit is van die kabbels. Jy weet die kabbels is 'n woord in die Bybel. Kabbels. So wanneer ons na die tafel toe kom, dan gaan vandag 'n bietjie vra die young man hier, you, en Karina, is certain guys. Ja. Help me. Dis wat ek doen. Maar when you get your bread, as jy 'n broodjie kry, Jesus is the bread of life. Ons weet dit, né?
En hy het gebreek geword vir ons. Imagine hierdie, hoe julle was al by Golgotha. Die real Golgotha, nee. As jy daar kom, die berg hier, die hoofsketel, that's why you call it that. En daar was 'n kruis. En daar was 'n kruis. En hulle het hom aan daardie kruis vasgekap. Weet ek, and there was a time in my life dat ek ook daardie hamer gehad het in my se hande en dat ek ook van daai spykers ingeslaan het. En so is dit deur die been en die vleis en die bloed as it crashed through into that 5.3 meter cross. I also once had it. Het jy geweet dat ek en jy, there was a time that we had a spear in our hands en waar ons hom gesteek het in sy sy to make sure that he has died. Weet jy dit? Besef jy dit? Maar die Here Jesus kom vanmôre na my toe, hy kom na jou toe en sê, hierdie is 'n nuwe covenant. Dis 'n nuwe testament. Alles is nuut. In Christ, I am a new creation. Dan sê ek nie dankie vir daai dubbelbrandewyn en kook, want dit is wat van my 'n ander mens maak. Ek sê nie dankie, gaan lees Hooglied. Ek sê nie dankie vir die vertasies. Ek sê nie dankie vir die dinge wat my weggerok het van die bloed van die lam. I choose to follow Christ. Ek is baie lief vir jou, my boyfriend. Ek is baie lief vir jou, my girlfriend. Maar Jesus se liefde is groter as my en jou liefde. Until you decide to do the proper thing, dan bly hierdie liefde maar 'n kalme liefde. No more. Nou is dit ernstig. Is ernstig. As jy by die dokter gaan sit, die dokter sê jy kanker. Dink jy is ernstig? Dink jy is ernstig? As ek nog eens wil sê, you're not saved, you're going to hell. Dink jy is ernstig? Compare the cancer diagnostics of the doctor versus what Christ says. I know you're not. Daar's nie 'n vergelyking nie, dis no comparison. Vanity, all is vanity, the preacher says. Everything will go to dust. But in the dust is life. Is life. Ek het nog hier so ding gedoen oor jou heartbeat. Almal van ons het mense afgeslaan in die dood. Dan sien jy daai masjien sê piep, 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 piep. Jy sien dit? Dit suddenly flatlines. On this earth, that person is dead. But on the other side of the veil, aan die ander kant van die gordyn, daai heartbeat still goes beep, beep, beep. Maar Jesus het gekom en hy het tussen die allerhoogste, die allerheiligste en die heiligste, hy die veil geskeur. So that we can enter into, boldly says the Bible, ons kan boldly enter into the holiness and the glory of God, saved in Christ by the blood. Jy verstaan dit? Verstaan jy dit nie? Can enter in boldly through Christ, want hy is die mediator vir my en jou. Jy het jou broodjie. Deel hom met iemand as jy wil. As jy daar buite wil gaan staan en hy in die reën gaan vra vir hom, vergewe my. But change, come now, if there's anything. Miskien net ek en jy. Al vir die Here sê, Here, why? Maybe you've asked God, why? Something happened in your life, and you said, why? You know what we don't do? We don't question it. Ons vra nie vir my nie, because He's God. Jy is die klei, hy is die pottenbakker. Jy is die klei, hy is die pottenbakker.
Die klein kan nie vir die pottebakker sê, hoekom is ek so? Hoekom het ek net een been nie? Hoekom is ek doof vir my een oor? Hoekom het ek sy nou mooi gedaan? You cannot ask him that. Because God says, you were wonderfully and fearfully made in the image of God. Amen? Kom ons bly daarby. Kom ons bly daarby. So as jy jou broodjie het, deel op, dankie vir die broodjie, hier is op die. Hier is die broodjie. Ek het wat woord. Ek was addicted to the broodjie. Hier is ander broodjie. Wat is dit? Share this on me. Don't preach, say this on me. Besef jy hoe belangrik dit is? Besef jy? Toe die brood breek en sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Sê Jesus. Alle binnenplaat. Julle ken die vrou wat by die put gesit het? En die water storie? Jy hou van daai en ek weet. Jy hou van daai en ek. Maar wat het Jesus vir gesê? Jy het al baie manne. En die man daar by jou huis is nie eens jou man nie. So daai moet toe die trap volg en dan het veel boodskap wees. So baie manne. Maar hy is ook nie jou man nie. Wat sê die Here vir haar? Gaan huis toe. Dan gaan maak daai reg. Gaan maak daai reg. Maar hy sal vir jou water gee. Jou nuwe fris te gee. Alleenigheid. Weet jy wat loneliness is? A big evil. Loneliness. A lot of people do things that they're not supposed to do because they're lonely. Jy doen baie keer goede, omdat jy alleen is. En ek het dit al gesê, dat dit is. If you have the Spirit of God within you, you can never in your life be lonely. You can never be. Do you have the Holy Spirit or are you filled by the Holy Spirit? En daai soeke wat jy het, the Holy Spirit, Jesus is my enough. He's my enough. As jy daai glasie vat, jy het 'n glasie gekry. He says this cup, hierdie glasie, is for the remittance of sin. Dis vir vergifnis van sonde. Miskien moet jy vanoggend, ek praat met myself, maar die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my. Forgive me, for I have sinned. Yes, Lord, I said to you as my Savior 10 years, 15 years, 20 years yesterday, but I have sinned. Forgive me, Here. Forgive me. Ezekiel say, I'll take out the heart of stone, and I'll give you a new heart of flesh, and I will wash you with clean water, God says. Die bloed van die lam. You weet wat 'n vow, nee? Eet. Do you know when you accept Christ? And you say, I will follow you, Jesus? You know that's a vow. God says in His word, if you make a vow with God, keep your vow. Want ek gaan jou terugroep. Ek gaan jou terugroep. Na daardie dag, wat jy gesê het, Here, vandag neem ek jou aan. Is iemand hier in hierdie gebou vandag? God is busy with you. Hoor wat ek jou sê. Die Here is besig met jou, maar hy gebruik iemand anders vir wie hy baie lief is. Om jou op die regte plek te kry. Hoor wat ek vir jou sê. He's ruling somebody else. Somebody else that has fallen. Somebody that is worshipping Satan to bring you in. It's a very dangerous prayer that I always pray. Baie gevaarlik. I pray. Where was that for you? Lord Jesus, doing that life what is necessary, what you think necessary to bring that person out. Baie gevaarlike gebed. Iemand hier vanoggend wat nog worstel oor sekere goedjies. Maar die Here Jesus iemand gebruik wie baie lief is. Bloed van jou bloed.
Nuwe Testament. Toe hulle vir die Here Jesus Kamaskaf doodgemaak het en in 'n grafkelder gaan sit het, they thought they won. Imagine when he went down to hell to take the keys of hell and of sin. Imagine how the demons and how Satan, and then they realized we have been conquered. Miskien moet jy vanoggend kom kniel en sê, Here, vergewe my. Miskien moet jy vandag, maybe today you have to resubmit your life back and say, Jesus, come take my life again. I have sinned. Pas op! The moment you forget you are a sinner, you have already sinned for a long time. Toen as jy vergeet dat jy sondaar is, as jy lang kon terug waar jy was. Lang kon terug. Die Here sê, a humble heart, a contrite heart, you will never reject. You will never reject. Amen. Jy volgens voel, jy het gebed nodig. Jy sê, Here, maar moenie, kom sê, bid vir my. En as jy uitloop, dan gaan die nie wat jy gedoen het nie. Toe oom gehad, was die geestelike pa, hy is huis toe, hy is by Jesus. Het ons en my sê, brother Skip, never play fool with God. Never play fool with God. As jy gekatkeseer het in die kerk en jy dink jy is gered, you are lost. Jy daar nou nie, ons wees Jesus. Where did you meet Jesus? Sê nie verkeerd met gekatkeseer. Hy dit nie. Ja, I realize that. Ek raak betrokken by 'n kerk. Is nooit in 'n kerk nie. 'n Paar keer in 'n kerk nie. Hy het gesê wat hy dit van kerk is. So we never had church in our house. To the Bible. But I always wanted to work for God. 1975. Toe ek matriek skryf, sê my ma vir my, jy gaan die Here werk. Ek sê, ja, right. And then things changed. So eendag raak ek betrokken by 'n kerk. Deur 'n vriend wat my uitnooi. En hulle sê vir my, ons het 'n ouderling nodig. Nou ek weet nie wat sy ouderling nie. Maar ek weet ek gaan 'n swart soet hê met 'n wit taai. En dit voel vir my belangrik. Maar as jy oog gaat, waar is jou attestate? Wat jy? Jy sien nie. Ek heb ons eigenlijk, nee. Ek is eigenlijk nie so goed. Nee, maar ons het jou nodig. Ons het jou nodig hier. Maar ek was nooit in 'n sondagskool. Ek het een keer weggeloop toe van my pa my uit, dus ek in die moeilikheid. 1969. Nooit weer. Dus jy raai door met my neem ons jou nodig. En jou wijk het ons jou nodig. Mense ken jou. Wie wat doen hulle? Ouens? Ja, mooi. Wie wat doen hulle? En in 'n bestek van 2 minute toes ek gekatkeseer. Waar ander ouens vir veel jare deur die skool beweeg soos 'n skool. In 2 minute toes ek geteken alles, wap so ankel en daar sê ek is 'n ouderling in die kerk wat gekatkeseer het en ek kan nie eens die woord spel. Is that okay? Yes. Is that okay? You think so? So nou is ek gekatkeseer in die kerk. If it was true, yes. In 2 minutes, these guys are creepy. Nou is het maandag, nou gaan ek saam met die dominee om Piet, nee was om Jan, ek sê van sê nie, dan is het niks meer. Nou gaan ons nog om Jan sy huis toe. Want daar kan die dominee moet om Jan gaan beraad, want om Jan is 'n myner en om Jan het 'n drankprobleem. Maar we hebben nou mining is not a place for sissies. In elk geval. Want ek ken mining, so bietjie. Nou gaan ek saam met die predikant, met my witdas, ek sê, wat my papa. En ek gaan hierdie oom saam met die predikant. Nou moet jy weet, ek is gister is ek nou geouderling, met 'n quick fix, noodles, 2 minutes en daar's ek
gekatekiseer. Ek weet so min van die Bybel, ek weet nie eens wat is voorkant of agterkant. Maar ek gaan hom Jan beraad. I never accepted Christ, ek het nie my lewe vir Here gegee nie. I was saying, totally. Nou laai ek die predikant op my bakkie. Hoe klim hy in my kar? Nou ry ek op. Nou ry ek Bach gesoek saam met ons. Wie is Bach is? Hy is die God van alcohol. En kyk, hy is ook hier. En ek krijg hier iemand, ry ek na brandewyn. Die preacher! Ja, die Here het my baie verander. En daai tyd wil ek kom ons sê, kom sy naad vat en my kar uitdruk. En nou gaan ons oor Jan beraad, want hy het 'n alcoholprobleem. Nou kom ons by Jan se huis, nou sit op Jan voor sy tien. Met sy pietieboek. Met sy glasie. En jy sien, hier is nou die ouderling en die dominee te skryf, vrou, bring my baadjie. En my skoene. En daar sit om Jan, how embarrassing kan ek nie veel vertel. Met 'n pietiebroek, 'n baadjie en 'n paar skoene, sonder kouse, en sonder hemp, en sonder 'n taai. Maar die dominee is daar. Maar die dominee het meer brandewyn om as op Jan. En dat was the end of my association with those guys. Dit was die laaste. Ek het nie 'n woord van Jan gesien, ek het nie 'n woord van gehad, dit was al hulle sinners in my. En die ouwe toe kom my trap, en kom in die kerk, en kom die eie stink na drank. Wat weet Jesus sê? En ek ry daar weg. En ek sê nie hoor nie. Ek het eigenlijk so jammer gekry, was so embarrass. Die dominee het daar iets goeds gedoen. Toe om Jan my kop offer te sê, nie dankie. Ek het my sal sê ja, maar dat is eerlik. Maar hy had gesê nie dankie. En ek het al gaan aflaai. En I never went back. En ek het nooit weer uit die das aangestaan. Because the word of God says, get out from under them. Kom uit onder hulle. Hy sê, never went back. Die 2 maande later toe hulle my onder sy siel praat. Want ek die Sondag kerk toe kom en instap soos 'n korporaal en Ami en daarvoor gaan sit met dit. Gooi ek kom uit die das en sê, get away from me. You see Jesus? Die blind is Satan. De groot storie, nee. Ek wil nog met jou praat oor fighting. Om te beklei. Fighting is important. Dink julle so? Nee. Sê vir jou laas, jy moet beklei nie so lief. Sê vir jou beklei nie. You have to fight. Tell him you have to fight. You have to fight. In this life, there is no neutral ground. Daar is geen neutrale grond. Jy weet as jy van een land na 'n ander land toe gaan, dan is ons nou daar, wat doen hulle daar so 'n stuk grond wat nou nie aan jou behoort of aan jou nie. Niemands land. Jy ken dit? As jy nou weer oorgaan, dan sien jy daar so 'n lyn en dan kry jy so 'n stukkie by jy reis, dit is so 400 meter of 500, dan kry jy weer as jy word. Daar is niemands land. Between two countries. There's no neutral ground in the universe. Weet jy ook? Every square inch belongs to God. Every square inch. And everything, alles wat op daai square inch is, belongs to God. Soos daar jy is, bietjie groter as square inch, nee. So you belong to God. He made you. En daai stoel, en die tafel. He made every square. And time, God is outside of time. But every split second, elke sekondetjie belongs to God. Jy weet my, slaap jy al. En alles is claimed by God. By the blood of Christ. Alles claimed. In the beginning God said, cursed is this earth. Hierdie aarde is vervloek. But by the grace, the love of Jesus, the grace of the Father. Maar, daar in Satan kom in, en hy sit 'n counterclaim op elke sekonde, en op
elke square inch. Hoekom? How is that possible? How, if anything belongs to God, can Satan put a counterclaim because of sin? As gevolg van sonde, want die Here God het vir my en vir jou 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 en vir julle en vir ons 'n free will gegee to choose. And Satan used that free will to counterclaim what belongs to God. And the moment we do something that is not part of the will of God, Satan comes and says, aha, sien jy daar, belongs to me. Ek kan claim sit op jou. Hy het hom verneek met iets. Ek kan claim sit op hom, because he's dishonest. Ek kan claim sit op hom, wat hy verneek sy vrou. Ek kan claim sit op hom, ek kan claim sit op haar, ek kan claim sit. And he keeps on, with an counterclaim to the things that belongs to God. And God is fair. God is righteous. God is judges. So if you are not saved, you accept Christ, God has to look at the claim of Satan. Hy moet dan kyk, want hy is regverdig. Dan kyk hy na die claim wat Satan in sê. He has to. Otherwise, you cannot say he's just. Maak het vir jou sin voor. Maak het vir jou sin. They were fighting spiritually. Fighting spiritually is vital. Sê 'n bietjie vir jou langs jou vital. Wat bedoel ons met vital? Vital is van kardinale belang that we fight spiritually. En die duiwel weet dit. All he wants to do is to destroy God's plan for your life. That's all what I will do. Vir my lewe, vir jou lewe, for each human being on this earth. Forever. That's all what I will do. Hy wil net God se plan verwoes vir jou lewe. Wat hy wil. Because God cannot allow us sin to heaven. He can't. Cannot allow somebody to accept Christ by Jesus sê wat hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die deur, ek is tot die lewe, ek gaan, dis die way na God toe. There's no other door to God but via Christ. Dis moeilik, nee. Kom ons lees saam. Efesiërs. Chapter 1. Efesiërs chapter 1. Kom ons lees ons saam. Ephesians chapter 1. En in die Efesiërs, julle sal onthou laasweek het ek julle gevra om lees hierdie verse. Het jy weet nie? Efesiërs 1. Vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons gesien het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. So here God gets all the glory by fasting. Vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het. Hy ons uitverkies het. Voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Before this world, God already decided. Wow, man. Dit is 'n belofte. Dit is iets wat die Here sê vir ons. Deurdat vers 5, hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. Luister mooi.
na die welbehae van sy wil. According to his will. Ouens, hierdie is 'n belofte. Hierdie is iets wat God die Vader vir ons sê. Wat hy ons wil lewe. Hoe voel jy daaroor volgende? Dink so gou so 10 sekondes. Hoe voel jy daaroor? Are you okay? Are you okay? Are you worried? Sê die Heilige Gees vanoggend vir jou, let's talk about this. Let's talk about you and me, the Holy Spirit says. Hoe voel jy? Hoe voel jy? Hoe voel jy? Hoe voel jy? Is jy okay? Is jy okay? Of is jy benoud? Is jy iemand volgens wat benoud is? Wat benoud is? Wat? Anybody? If you're not in good standing in Christ, you should be the benoud man. You should have to be suffocating by the strangle grip of Satan on your life. Vers 6. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. Het julle gesien daai geliefde, into the beloved is 'n capital letter, is 'n hoofletter. Jesus Christ is the beloved. He is God the Son. He is Emmanuel. He is everything. In die geliefde. En hom het ons die verlossing deur sy bloed. Do you understand how serious this is? Dink jy ons verstaan? I don't think humans understand this. Not always. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Nou daai rykdom of his grace, of his mercy. Can we measure that? The answer is no. Right. En hierdie. The Bible outlines an amazing battle plan. Wat is die battle plan? Man, jy het nie 'n battle plan nie. Christ is the victor. He's got the battle plan. So all wat ek moet doen is, I got a line with Christ. Jy gaan, jy was betuig dat denk jy jouself red, nee? You can save yourself from sin. You are so deeply lost, you don't even know how deep. Do you think by yourself you can fight Satan? The Bible says Satan is mighty. And yes and no. And Jesus is almighty. So I choose to walk with the Almighty. I choose to walk with the Almighty. And I hear a stuff, you can go read the whole chapter 1, what you will learn from that, Ephesians 1, you remember, the book of Ephesians is the book of battle, eh? You carry with God, you with the armor of God, chapter 6. All heaven, die hele hemel, stands behind you. Weet jy dit? The whole heaven stands behind you in your spiritual efforts to regain your stolen promises. Jy moet onthou, elke mens is a sinner. You were born in sin because the first Adam sinned. We are all sinners. And can only be saved from sin through the second Adam. And his name is Jesus. Is dit die boek nie? Is die Afrikaans ou vertaling? Is nie ou vertaling ek kry vir dit? Waar is die ander een? En is die King James? Is it? Written by the finger of God. Not changed. Written by the finger of God. En Satan kom en hy beroof jou van daardie beloftes.
daardie beloftes. From the gifts that God has given you. Ek het sê net 2-3 jaar terug hier gepreach. You say, each one of us has got a ministry. Elkeen van ons het 'n bediening. Hoe kan dit wees? Jesus said, go out to the corners of earth and spreek die gospel. Toen hy gesê, hy het vir jou gesê, gaan uit na die uithoeke van die aarde en verkom na my woord. Hy het nie gesê, los jou werk nie. Hy het nie gesê, wat hy bedoel is, daar waar jy werk, be my light. Daar waar jy loop in die straat, be my light. Be my light. En I will do the rest. Wat is die battle plan? Wys. Ons praat gaan oor David. David is wat kon fight. Hy was 'n King David, was bekend. He looked after the sheep and things, and then he's the one who's took out Goliath. Not like what if you had a 50 caliber, nee? Makkelijker geweest het dan. Wat het Goliath ook 'n 50 caliber gehad? Ek weet het. Maar wat was die key? He said to Goliath, I come to you in the name of a God. Why not? The living God. Maar wat was, as jy 1 Samuel 30 vers 6 gaan lees, dan sê Samuel vir ons, David encouraged himself in the Lord his God. Met ander woorde, wanneer daar 'n uitdaging was, wanneer daar 'n obstakel voor my was, vir die dinge wat ek wil doen. Ja, ek gaan hierdie net so, maar wat sê vir my? Ek het vanoggend my jungle havermout geëet. Ek gaan hierdie net so. No. David encouraged himself in God. You go and read Kings, you will say, David is praying and say, shall I attack them? Gaan ek hulle aanval? Of moet ek wag? Dan sê die Here vir hom, gaan so. Of wag 'n bietjie hier, of gaan so. Of doen dit. Of wag, kyk wat gaan ek doen. David encouraged himself with God. Abraham, Romans 4 verse 10. Abraham, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong to the glory of God. Toe die Here vir Abraham sê, trek so om, het hy nie shortcut gevat nie. Hy het daarom gegaan, as God is. En ek en jy, do we engage our feelings? Do we engage our feelings with God? Check yourself, man. Check yourself. Nog 'n stapie vir te fight spiritually. Do we engage our faith? Nou, hierdie is 'n moeilike ding. Geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, now faith is a substance not seen but hoped for. Dit weet ons kan sien nie, maar ons glo. Wat sê die mens? Sien is glo. So that's what the devil always tells you all. As ek nie sien nie, kan ek nie glo nie. Alright. Do we? All of us are little Davids, or somebody. We have a plan God gave me. Do we engage our faith? Or do we engage our own lack of self? Ek kan dit. Watch it for me. Ek kan. I think most of us will engage ourselves. Maar ek wil dan sê, well, what? Hier, check het lekker gekry. Lekker. Hy had that. We are like that, guys. Not always, but somewhere. But then it goes one trip before. Take it down. One thing. Anything. Right. By engaging your feelings, by engaging your faith in Christ, then engage in the fight.
Kom ek vra vir julle volgende, wees eerlik met jouself. Hoe ben jy te antwoord? Wie van ons het volgende gebid? Nou namens, wanneer jy moet sê ja, nou daar is jy. Dan moet jy sê ja. Because God sees everything. Integrity is to do something that is right without anybody looking. Wie van ons het al gebid? Wanneer jy sê, dankie, ek sien die hande hier, ek kom iets met na. Hoe het volgende gebid? Of het gesê, nee, maar gaan ons kerk toe? So, Albert. Ja, jy sê ek wat al gister gehoor. Daar gaan we reis. Dis goed. Maar, net 'n vraag. I want to do something, but I don't engage faith, I don't engage Christ, I don't engage God. Maar gaan nie kon doen. Wie van julle het hoop vir iets niets in jou lewe? Hoop. Everybody's had go up. You want something new in your life. But you hang on to the old. But you hang on to the old. Guess what the word of God says in Jeremiah? It says every day is a new day with new mercies. Met nieuwe genade, en ons vergeet het. So I stand on the promise, in the word of God, it says every day is a new day. Nou sê die Here, jy sien dis waar ons val. Een dag can be 1,000 years, and 1,000 years can be one day. Maar vir my, as ek sê, môre is 'n nuwe dag, ek wil iets nie sê, I want it. En the word of God says, wait upon God. Wag op hom, want hy weet wat jy kry. Wie van julle ken die armor of God? Ken jy hom? Jy kom recite for us. Nee. Alright. We don't know it that well. No. But we know there is armor. 100%. The full armor. The full, Full armor. Aha, there's a full armor of God. breastplate of righteousness. Right. Now, do you know that your armor can have a crack? Of course. Because you're human. Can have a crack. Doesn't he excuse himself again? He's a human. Always human. Wanneer kom daar 'n crack in your armor? Take it upon yourself. When you allow Satan to do what? To lie to you. When you lose focus. When you lose the focus, when you lose the faith, all of that, then you allow Satan to find the crack in your armor. En ek sê, wat sê vir ons in Efesiërs 6? To shield the fiery darts of the wicked one. Om daardie vuurige pyle af te leer. And there's a crack in your armor. How do we get cracked? Because our faith fails. The whole armor. Wat is Achilles hier? It's a soft spot. Waar is in jou Achilles? Waar is die dokters gesê? Waar is jou Achilles in jou lyf? Ek so agter at the bottom here. Jou hakskeen. Dis as jy swak boots aan het. Ja. Jou Achilles is daai sening in the back of your feet. Wie van julle het al die fliek gekyk Troy? Het jy gesien waar skiet hy daai vegter van die Grieke? Toe hy skiet met die pyl. This guy could not be won. And this guy shot him with an arrow, ready to arrow strike him on his Achilles. What is the message? Each one of us, meneer jouself, kom op patroon sit die papa. Everybody's got Achilles, a weak point. Hierdie vegter het honderde mense dood, maar die het Achilles. En toe die pyl omskiet deur daai seun. Toe kan hy nie meer so rats wees. Toe verloor hy die fight. The question this morning is, what is my Achilles? What is your Achilles? Myself. Maybe not jou seentjie daar op die hakskeen. Dis miskien koffie. My doubt, my fear. Dis miskien jou selfoon. Dis miskien iets jy sal weet. Dis miskien jy wat te bang is om te sê tot hier toe en nie verder nie. I will not allow this in my life anymore. But when you get to that point, you cower it away and say, okay, laat ek maar nog die keer gaan. Fear. Kom lag jy. En dis nie waar nie. It's vrees. Why? Because I love you. Because I like you. Because I need it. You have your own motivations to now not engage spiritual fight, then you give up.
cracking your arm. Maak jy oogies toe. Kom ons oogies toe. Kom ons oogies toe. Kom maar kyk vir mekaar. Everybody is close eyes. Is there anybody this morning that's got a crack in your arm? Is there anybody that's got a crack in your arm? Whether it's the helmet, the breastplate, the girdle, the shoes, the sword. Is there anybody that's got a crack in your arm? I ask you to stand, please. Kom ons wees toe, kyk vir mekaar nie. Not embarrassing. But do the ball thing. Jy kraak in jou wapenrusting. Is daar 'n kraakie? Onthou 'n kraakie, 'n crack, it can only be a milli of a milli of iets. And then the fiery dart of Satan will go through. Gaan deurkom. Of hy gaan daai crack, keep on attacking that crack to make it bigger and bigger and bigger. The Lord promised. The Lord's promises are worth fighting for. God's kingdom is eternal salvation and life. Do we agree on that this week? God's promises do not just fall in your lap. They're falling into your. We have to pray and we have to trust and we have to have faith in Him. By the blood of Christ. And when you receive these promises, we have to stay in faith because faith pleases God. Thank you for standing because fighters do not hide their feelings. They do not hide their feelings. They repent before the God. The living God, the one and only God, the true God, the God who gave His Son, only begotten Son, for those who believe shall not perish, and shall receive everlasting life. As daar die kraak in your armor, if it doesn't bother you, and you feel like you can walk away, reconsider please. Heroorweeg dit. Because you have lost the battle against Satan already. Al die woes toe nie. Here, elkeen wat vanoggend staan in hierdie gebou. Each person that has got on their feet to say, God, in my arm, there is a crack. Doesn't matter how big it is. I come anew, I come afresh this morning. En hy call out, en ek roep uit, na die genade en die liefde van 'n drie-enige God. Ek kom vanoggend opnuut en sê, Here, kom was my opnuut in die bloed. Come and forgive me for the things that I've done that is not okay with you. Come and refresh me, renew me in the name of Christ. Come wash me again with the blood. Wash me afresh with the blood of Christ. En maak my sterk genoeg. And remind me, O Holy Spirit, that I'm saved and that I am chosen in the beloved through Christ. Come and heal me. Come and restore the years that the locusts have stolen, wat die kankerworm en die sprinkaan kom verwoes het, Here. We pray this morning that you, God Almighty, the living God, the Trinity God, will restore the years in the lives of those who will be beguiled like Eve by Satan. That you will restore, God. You promise that in your word in the book of Joel. You say you will restore.
but that we will stand to the promise and not pray that restoration, but not willing to stay in faith. We have to do our part. Help us, the Holy Spirit. Help us that we can be worshippers and warriors and engage our faith. In Jesus' name. Amen. Kom maar sit. Jy weet wat om te doen. Amen. Jy weet. Kan ek gou 'n getuie was dit? So jy kan sien. Jy weet wat om te doen. Jy weet wat om te doen. Jy draai en draai en draai. As moet draai. Ek hoop vanoggend dat jy dat jy het besef dat jy het 'n beter gawe wat jy kan gebruik vir die Here. Goed besef. Goed besef. Start vernieuw. Ontvang die seën van die Here, dan gaan julle in vrede volgens. Maar as jy if we are not in good standing with Christ, you will never have peace. Amen. And that is why this world will never have peace. People are trying, governments are trying, they do this and they do that, and never succeed. Cannot succeed. Because it's Christ and Christ alone. Daai wil nie dan. So nooit vrede hê. One day, when you need Jesus, you will have peace. Vang die seën van die Here, en dan gaan jy in vrede hê. Maar in vers 5 spreek die Here en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het die konings en die priesters vir sy God en Vader. Hoor jy dit? Gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Amen. Marina.